TV so celebrate the sono e kawadwen no na ye de abaha na uba Independence Square ha ene adaje ni so yenu anu mo nkramofo ye enefuam duasa akomkye ne mpaibo ya wo mo bo ye no aba wie ye nti ene no ye difa no so nkokwan so kra na no ene ye friend say Idil Mubarak na wo mo dida no a uba Independence Square ha odofo amamra wo ho nyame somo de ye papa pa wo bia ye krado bambo bibia eye kama wa ha na Shannon so ye pie monti say ye nyuma ko bi ena boye chidom na brebia ka wa dwuma de ne de bra multimedia group eye educate scholarships no nyame ya domo ye pa ho entuma 2016-2017 academic year no ye pa ho tuma ma senior high school for wa my Ghana mo Shannon so say private ones enka ho eye aban school sa hodo de hiane sa hodo application beba na the entire was educate scholarship yamfawo enka ho na tre not more than 100 words at the Albertra what terminal report eka ho admission letter testimonials previous no past schools ni na no eka ho na Shannon so wo mebabo ho modern modoso na yayi wo mo wo ba multimedia dex bia no a wo benya ebi na enwa no je omensa enterprise so edvi Mr. Abba and Central Kwa and an Ayoba Usisi and I said menstrual pains or they were each a wa Ebabo Papa Mema Usisi Yawo Jones Yaw J.O. Mensa V Mr. and no Anna Wuhia now one more Akasa Sanso and a Niama College of Nursing Niama College of Nursing the whole and I was so young Nima Papa Padia I was so do any extra one more hour at Chima Techima Eben Quada so for 0574 667-117 0574-667-117 inyuma ko ina boya chidom na sabredi dede wa ha enti menko na mene empanifoi eni enkomo na fe ye huro nia ekro papa memwa baba dum barka da sal fe papa how do you see today? It's a happy day to me because I've fasted one. Bismillahirrahmanirrahim. Farawa da sunan Allah. Shia. Na fara shaye-shaye da bin mata. Ban sallah, ban azumi, wani na da karfi. Hey, an kira sallah. Shen shiga gari hey tunane gobe na Allah kai mu sabon shekara sannan iyayen mu kakannin mu da suka gabata Allah ka ji kansu Allah ka ramashe su Allah ka sa su huta limamin kasa kuma national chief imam Sheikh Usman Nusa rubutu Allah kara mishi lafiya Allah kara mishi lafiya da yawancin rai barka da sallah barka da sallah barka da sallah mun gode sai papa mun gode to ova beni me mo kwa baba adumti sister and now why you papa na god me enu na chere say so ko haja na o she we walk twice no what third time ana oh ma ko bebre and me hu to wani ajepa then na na different e ma wo dan nyina say I fit the two or so say we need to grad you will be no dia say we dan yam ase afina aso wow enu anu no say na wo be there na dia na be sie ya sorry after church na you fie ya kwa there we enjoy enu anu na na ye sonko kwan e ma wo ne wabusua chia abusua bia
Oh, Mitio Muslim for you, Nani, and my comfort in Mitio, I feel combat to scare. I feel about to send a chance, I send a dear. And you put on out about my youth, and also true say, any Giano, Yanni, and Mabuba, you know, be a brana, or be a young Quenchana Musadi. Will be a Shan who sues, Yasama one, will be a Shan Susan. Yanya, sorry, Boko, name few Musuboko. Let us say, Balaka de Sala. Why if a 2 months? Well, alhamdulillah. And I had what was I? Had what was I? Oh, my baby, Baba, Kupana shows. Oh, send me a bit of my tea. Another no at the same amount. Well, alhamdulillah. Let a yamas, I want to speak outside. Okay. Alhamdulillah, Muna Wodima Allah, Sarki, Subhanahu wa ta'ala, they came on the Shikara. Mungodima Allah, Muna Allah, Godia, Motcom Godia. Allah, my Tamuna, Allah came Sama Shikara. Allah, my Tamuna, Allah came Sama Shikara. Abin da ce kuma akwai wasu wancan shekara da su muka yi amma yau wasu su sun mutu wasu ba su da lafiya wanda suka mutu Allah ya cikin su Allah ya ramashe su Allah ya sa su huta wanda ba su da lafiya kuma Allah ya ba su lafiya mu kuma da muke cikin koshin alamun lafiya to Allah ya kara mana lafiya that's all what I have to say to you. Ya da sai haja ya kwa ba siya busia foi okay mi tia mi mami mi papa relatives nia any Obia no free na ba mi free shukura nana na ba ko so nene de hwe de nyankopon be ye aso wa ye bibi ofi e ba be di manu mo eti go ben so as an dress ni e different nene de bibi ade da nyankopon ase bi ono so ye fasting o ye bi ba na eti obetimi akachi did you also do the fasting? Yes. How was it? Chief of Adom, Baraka de Salem. How do you see today? Normal, fine. Mungodi da Allah. Da yau Allah ya gwada mana yau gongar rana. Yau rana mun yi azumi 29 ko 30. Yau babbar rana muna muku barka da sallah. Allah kai mu kafin shekara. Allah gwada mana, Allah cikin yayi. Allah sa gwada mana sabon shekara. Abinda muke nema duka Allah ba mu albarkacin yau ga. Allah gwada muna sabon shekara abinda nake da shi dan fadi. Any advice to the youth? Yes. Komi a yi shi normal, a yi shi sannu. Don rigima bai kai mutum ko na. A yi shi komi sannu a kare lafiya. A yi komi lafiya ga. Allah sa kuma a yi komi lafiya kare lafiya. Mun gode muku. Thank you. Anadia. Hassan mente papa nti bia no Canada and me say repeat e mo fancha me na yenko ye nim adia me mo akwa baba adum ti yeah na na free na ba pacho me free akote ma fo ho ye pacho mu ni na ho ye na ho ye fetu ma me das e da ukom no na eku oh me das yo me hu se no wani age pa de na mo wani age sa oh na me ama ya fastive asumdue ye wi asumdue be ya asori adanya me ase se wa ma ye kwai tentin abedru afi fufrom ti adanya me ase tele nuane aso to be na wo fie na de wi ayemra ho oh ene na mi wo fufuo any light soup bi nte me ya na ekodi de braka we na be ti abusiafo mo hwa wadum oh mi ti ame ma me papa any mi busiafo ni na ni akotemafo ni na ti obia e da so mbete eh abapa wo e fe pa o na usu din de sai pacha mi di do Myra na so wo akwetema pacha ta mo mata na we ye deep na we say mo ho ye fe pa ene de na e ma life ye so ya di for that like pacha chi de mi shada ati ene de mi da nyakupa ase say our mama we long life say my bear witness here next my fasting we enti mi da nyakupa ase na fasting na ye simple. Oh yeah, it's not easy. And today now about other youth or more shows. Oh, like advice. Okay, I make a true be and say Miss Rom say obi a fasting we enti o say and na ye be bompai obi a bom odi no bompai na yankopon gi ni we ni mpai bo a
obebonu ya da se papa Adom wakwa baba Adom TV Yenya now so free na ba me free Sabuzongo how for obi ahụ ye pa na dey so sa area ho oh oni wa oni nkokọ ni mponchi na say so banka de bibre na je yeso yenya bi mensuro ye hwe na mu ndi eti ye hwe ene feeling it say oh feeling you good thank God when you ajapa wo ye ni nyina now breaking kaka David me breaking eh 1 year nti ajamas wo so ye feye na me gidi say na empire na be reflect na dwumadie ni wa wo mi o bia set wo dia bi hwe sa bre de na wo ka kire no oh me wish you more happy Eid Fitr afi say nya me mo bia wish embrem say na bia ten tia wa busuafo mi cha bi mami anti kandiani bi papa bra musa ene mi anu nyina omojo so so de ultimate ka say da say mame hajia barka de sala barka ka de mo wa ye fepa ya da say mo so address o mo fa pa na me hwe obai die sembo e da wo ba ne sa ho na kire say ene na kire say afi aduru e wo say ye ensa na obi ahu say ye afi no eduru ye we ni je mu se de odo mo ya ba mo nyina ye fasting ni bi o mo nyina nketwa na mo ye 12 o'clock na mama o ma breaki by no mo nyi kakra na o ma eduru enyimbre nti ene de na ba ka kire parents ye do occasion bi say do fasting bi say also mo do o mo man so shemu sesi ani ami wo ka kire ma mi nuanu mo muslim fo nyina say ene e ni je da nti obi a eni ji say ya fasting 30 days Ramadan nti ense say ya di ntokwa bia wura ye mu nti yemfa asundue ni okuru ye ni odoye na yemfa bia asori nu na nyakobo enji yempa ibo no ya da se chia busuafo me mi chia mi kunu ya friend Seydou Abubakar ena wa mahabi wa mba bi ofie ena mi ma mi nsu abi ba Seydou ena mi nuanu mu nyina mi chia o mu ni gado ni Aisha nyina ni Fatawo mi chia o mu nyina ya da se papa fa kan wa dwedwumadie